nomama nabe abaSunday school ney'ntombi konke uNkulunkulu angisicele konke uJesu Kristu inkosi. Hayi ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngendlela engike ngaphatheka ngayo kule nyanga bengiqeda unyaka mhla ka 13 mangiqeda lo nyaka ngithi ngiyavuka inyawo zami kwangathi zibophekile kungavumi noma nginyakaze akuvumi noma ngenze njani ngithi kwenziwa yini makube njena na uNkulunkulu eyisimanga uNkulunkulu kwangilekelela ngenye indlela engingayazi hayi ngalala kwaze kwashaya 12 ngavuka ngalesi sikhathi ngezwe sekudedelela bekungibopha inyawo ngicela usondeze igogo emlonyeni ngezwe sekudedeleka ebekungibopha inyawo uNkulunkulu ngambona kakhulu amandla akhe engilekelela kho konke ngambona uNkulunkulu engilekelela kho konke ngamphakamisa ngabonga amandla kaNkulunkulu indodakazi yami wathela ubaba uNtsibanda ukuthi nangu makaje ucela umkhuleko ngacela umkhuleko uNkulunkulu wangisebenzela ngenye indlela wangiqaqa uthe emva kwalokho sengisukuma ngithi ngiyalokhuza ngiyahamba kwakhona ibala elidla ohlangothini langahlanye lelo bala langiphatha ukuthi mangilele lolo bala libe buhlungu ngendlela emangalisayo ngingakwazi ngisukuphenduka ngalo ngoba bengithunukala ngize ngithi hawu kuzobonike lokho okungenza manje futhi aphinde futhi acele umkhuleko mhla ka 15 ke lapho ke nginenkinga ukuthi ngikwazi ukukhuluma nobaba uNtsibande ngilungisa amaphutha ami uNkulunkulu wangilekelela kho konke lelo bala laphela ngomkhuleko uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ngempela uNkulunkulu ngimbonga ngenye indlela izinto azenzayo empilweni yami ungibekela ukuthi nje ngibone ubukhulu bakhe ngize ngifike kuleli banga engikulona uNkulunkulu engigcinile kukho konke lokho ngabazi ubukhulu bakhe ngoba kuningi engilekelela engikhipha khona okungivelelayo ngimbonga uNkulunkulu ngenye indlela angazi ukuthi lingashona ilanga mangingase ngikhuluma okunye sake sanomsebenzi ozwathini sinomsebenzi khona nganginendlwanane nje kwisitolo mangihlala ngikhona ke lapho bese kufika ukuthi angihambe ngiye eBhamshela kwakumsombuluko mangihamba ngiye eBhamshela ngiya lapha eBhamshela ngifika khona ngangizoya kolungisa okuthile ensuku zemaphoyiseni mangibuya lapho mangibuya lana izulu indlela yakhona ke indlela ebhedayo kodwa lapho uNkulunkulu wangilekelela ngenye indlela ngavele ngathi angisayi ozwathini ngiyalala khona la ekhaya eBhamshela ngalala khona eBhamshela ngavuka ngoLwesibili ngahamba ngaya lapho noma unyaka ngingasawazi kahle kodwa lokho kwenzeka hayi ngifika khona ngithi mangiqhamuka ngibone kuvaliwe isitolo ngithi hawu isitolo kuvaliwe ngalesi sikhathi yini ngibone ngithi ake ngidlule la kumakhelwane wami ukhona kumakhelwane engakhelene naye owayengisiza nje ngadlula kuyena umakhelwane ngibona kuvaliwe lapha esitolo yini kwenzenjani ngoba wayekhona owayezosala vula esitolo bathi umakhelwane hey ungayikhuluma indaba wona lowo kuthiwa letha ukhiye kuyena waletha ukhiye kufika igebengu letha ukhiye wasesitolo
wakuthatha ukhiye wasesitolo wabanika. Uma ebanika lokhiye, ebanikeza lokhiye, bamthatha bayovula esitolo, abanye bayoganga ngaye emva kwesitolo. Bathi uma bekuwuMaNgcobo simphithile besizomnquma intamo. Hawu, ngoba ngenzeni kangaka emhlabeni na? Ngakangane ngathi kazi Nkosi yami ngenzeni? uNkulunkulu eyisimangaliso. Kwahamba-ke kwadlula lapho-ke ngathuka ngavula usuku langakusasa langolunye olulandelayo. Ngafika esalukazi, lesi salukazi angisazi sakhona uzwathini. Hhayi, safika nje sama lapha, bathenga. Hhayi, sathi isalukazi, wema uhlale lini? Ngathi wena, hhayi ngisebenza phela umsebenzi enginikwe wona ukuthi ngiwusebenze. Kwathi yena, ngizwile bekhuluma ngawe, bethi nje uma-ke wabuya, hhayi abasazi-ke lapho-ke bazokunquma intamo ngempela, uzofa wena. Ngathi mina ngasizathu sinye. Sithi salukazi, hhayi uvimbile lapha nama-custom kulesa sitolo akuyiwa kahle, kuziwa la kuwena, uvimbe nama-custom lapha. Kanti basho njalo sengi-oda nangamabhasi uma ubaba wekhaya engakafiki. Ngalesi sikhathi-ke kwenziwa lokhu-ke, usehambile ubaba wasekhaya wangisiza. Hhayi, ngiqhubeke nomsebenzi-ke mina, ngiqhubeke nomsebenzi. Uma ngiqhubeka nawo-ke uNkulunkulu wangikhipha ngaleyo ndlela-ke lapho kuleso sitolo-ke. Ngakuncane umakhelwane, ngabeka iy'mpahla zami kuyena, ngashaya ngey'nyawo. Khona ubhuti wami wayelapha ngaphesheya wabaNgcobo, ngawelela kuyena ngiwela insuze ngey'nyawo. Ngiwela uThongathi ngey'nyawo, ngiyakhona lapho kulo bhuti wami. Wathi yena, hhayi sisi, wenze kahle, bebezonquma ngempela. Isozwathini la kudlalo. Ngithi mina usho njalo bhuti ukuthi ngempela wenze kahle. Ngathi mina webhuti sengihamba ngeke nje ngisaphinda ngilibeke unyawo lapho lokhuze ekozwathini, ngeke ngisaya. Yilokhu ngahamba lokho-ke uNkulunkulu wangigcina, wangilekelela konke. Nalapho ngakwazi ukukhuluma ukuthi kanti wayengifihla ey'ntweni ey'njalo, engifihlela ukuthi ngize ngizwe imangaliso, ngiqondane ney'nkonzo babuthi bande. uNkulunkulu wangihlelela. Ngiye ngithi nje sengathi ngingambamba njalo uNkulunkulu, ngimbambe njalo kuze kuyofika ekugcineni, kuze kuyophela isikhathi sami sokuphila. uNkulunkulu ngimbambile njalo, ngifuna intando yakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho akwenzayo empilweni yami. uJesu Kristu inkosi.